Kalonzo Musyoka ojiwo achiel e kind jokanyo mag Azimio e kinde mage chako timo ikruok ne yiero maduong' mar 2027. Kolose gwenge Mamui e kinde nyasi mar iko mosenindo Profesa Kiteme Kamuti, Kalonzo lero dwaro mar bedo gi kwe mane oni kweth mar Azimio chopo lek mare mar siasa. Paro makama osir kod jagoro maduong' maduong' bura mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend migao machon Eugene Wamalwa mabende ojiwo jopiny Kenya mondo mi osir dwach Kalonzo mar bedo jatend piny Kenya yiero mabiro. We will call you out when we hear of violence. Hii tabia lazima ikome kabisa na ikome. Kwa hivyo mpendane. Leaders, pendaneni. Because the cost will be very expensive. It will be very expensive if you continue to fight each other, to hate each other for nothing. For nothing. And yet you're in the same party. Imagine, watu wa Wiper wakipigana. Hatutakubali. Na wale vijana mnatumwa kufanya kuchochea. Wachaneni na hiyo maneno. And we need to make sure that we get rid of this disaster. And the way to get rid of this disaster is to work together. That is why I'm here. Nimetoka kwa mlima. Mmepokea salamu za Uhuru Kenyatta. Leo tuko na watu ambao hawakumbuka walisema nini jana. Yale alisema jana akija leo anasema tofauti na inakuwa ni uongo. That is why we say that we lie all the time. Na hili ni janga kubwa sana kwetu kama Wakenya. Na wananchi tunaomba siku ya leo, popote ulipo, chunguza mbunge wako ako wapi. Zamani tulikuwa na kitu inaitwa mulika mwizi. Wakenya sasa lazima tumulike wabunge wetu.